ndaje gusaba ufite Bibiliya yera kumfasha gusoma igitabo ca Yoshua ibice 24 n'umurongo wa 15. Yes. Yego. Yoshua 24 n'umurongo wa 15. 15 wo uramanuka turuvaho zo kugarukira. Kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera, nimba ari za mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Yego. Ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Amen. Amen. Ushobora byose data ntacorogoye imigambi yawe, uciriye bugufi cyane cyangwa se cy'umugoroba kuba imbere yawe Mana uyu mugoroba Mwami Yesu himbazwe kuko watugiriye neza bangana barya. Nongeye Mwana kugushira bugufi ngo izina ryawe rihabwe icubahiro Mwami. Mu izina rya Yesu reka imbabazi n'ubuntu bw'Imana tubeho tunezererwe Mana, kandi mpagaze imbere y'ubwoko bwawe bushobungana gutya ntaco mfite nababwira, ariko ndasaba umwuka w'Iteka Imana kubishurirwa Mana, mpindura impanda nawe umvugiremwo ibyo ushaka kumbwira ubwoko bwawe Mana, ari ucisha muri jewe bifitiye akamaro Mana, ari uzana muri jewe bidafitiye akamaro bireke Mwami Mana. Ndasaba kugira ngo Mwami Yesu banatwe ndetse n'ababicaye nabo bashoboze kumva no gutahura Mana, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke kandi izina ryawe rikomeze rihabwe icubahiro mu isi ya none n'ibihe bidashira. Tubisenze twizeye kubikumvisha kandi kubikoze mu izina rya Yesu mukiza wacu, ko dusabye twizeye, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, kandi nyine mwifuriza umwaka musha kuko duherukana mwaka ushize 2025. Imana yatugiriye neza ikaturinda tukaba tugihumeka, si bisanzwe, ubuntu bwayo yabikoze ihabwa icubahiro. Haleluya. Nanone ndashimira ubuyobozi bw'itorero, ndashimira ubuyobozi Bishop kuri niwe twavuganye, araturarika kutugira icize sibwo bwa mbere, kandi bize bigaragaza ko mukunda umuntu ugukunda azagomba gukuza umutima. Kandi nza numva abanyarwanda bavuga ngo uzukunda ugukunda, ngo nawo ukunda nawe akunda abandi. Kudukunda rero natwe zaduteye kudukunda, Mana ngishiraho umugisha cyane. Ndabashimiye kudutekereza, datakiranirwa zabiture. Shimira n'ubuyobozi bwose bw'itorero, itorero ryose rya gospel, abamama, abapapa, abasore n'abakobwa, abaririmbyi n'abandi mwese ndabishimiye, kandi abakira ngo mwegere n'Imana mu ijuru ibaho umugisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugira ngo ducunguze umwanya tuje kugera ku ntego y'ijambo ryacu, tumaze kuganira n'umushumba ndetse yampaye n'uyu murongo ubona haye umutwe w'ijambo kugira ngo agaciro ko guhitamo gukorera Imana twebwe n'inzu zacu. Haleluya. Agaciro kaba guhitamo gukorera Imana twe n'inzu zacu, twe n'abacu nakahe. Turaje niro tuganiraho niko bivuze. Sumya amagambo y'Imana iki ni igice ca nyuma, kuko Yoshua muramuzi. Yoshua na mwana ava muri bene Nuni, mwene Nuni, kandi Yoshua ari muri babandi 12 Mose yatumye kuja gutata Kanani. Haleluya. Bagezeyo ngo bagarutse 10 ryaje rivuga amakuru y'incamugongo, ayo makuru murayazi. Ariko we na mwene se cyangwa se nundi witwa ngo ni Kaleb. Haleluya. Ibo ngo bagarutse bageze Kadeshi bagiye guheza raporo Mose, ngo bababwiye ukuntu ico gihugu ari ciza. Baravuga ati ico gihugu yeme ni ciza pe gose. Ariko ikibazo twakigize mu bari badetse ngo bari bazanye ndetse n'amaseri y'inzabibu wo kuja kubereka urugero rwa Isirayeli ku ntera. Barati igihugu cera gitemba amata n'ubuki ni ciza pe. Ariko ikibazo twahabonye twasanze mwe abagabo b'ibihanganga bitwa ngo nabanaki. Ntaho duhatusha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
ntaho duhatuja ngo imbere yabo twaza tugaragara tumeze nk'amahansi, ntaho duhatuja kabisa. Iterano ryose ngo rivuze induru ritera hejuru, ngo rihindukira Mose aravuga ati Mose nibi watuzaniye nugira ngo uzoturimbure mu butayu. Amen. Bakira aho ngaho ngo abantu bagiye batera hejuru, haguruka abagabo b'intwari Yoshua na Kalebu baravuga ati uko bavuze ni ukuri, ni ukuri, igihugu ni cyiza kandi nabo bagabo b'Abanaki barimo. Amaso azabona amaso azabona bitandukanye nuko abandi babona, amaso yo kwizera. Umugabo nigeze gusoma igitabo ciwe avuga ibintu 12 abizera bagira batandukanye n'abandi bantu. Abakristo apana abakristo, abakristo amagambo aratandukanye. Haleluya. Apana abakristo, abakristo kuko niko babizi. Muri Antiokia baravuze ngo babarebye ukuntu babagenda baravuga ngo abangaba na abakristo, na abayoboke ba Yesu. Abo batandukanye bagira ibintu 12 ngo bitandukanye niyo abantu bagira. Ijambo rya mbere ngo amaso yabo azareba ngo azabona ibyo aya maso asanzwe atobona. Amaso yabo ngo azareba kure cyane kurutangaya yobona. Icya kabiri bagira amatwi yo kumva irindi jwi ry'Imana. Niryo ayo mugabo Yoshua na Kalebu bari bafite. Baravuga ati ibyo bavuze ni ukuri kabisa, ni ukuri, abarimwo nabagabo bihangana. Ariko haleluya, amen, niba Uwiteka twishimira azatujana muri ico gihugu ngo akiduhe. Kandi avuga ijambo ritangaje cyane, aravuga ngo kandi ngo mwe kugomera Uwiteka. Mwe gura gute kugomera Uwiteka? Ngo nubwo ari barebere bakaba ari ibihanganga, ariko tuzobarya nk'imitsima. Mana ishimwe, amen. Amaso azabona kuruta aho aya maso gira gute yobona aya ngaya asanzwe. Azabona akabona ibisubizo kandi ikibazo kirimo. Azabona akabona gutabara kw'Imana kandi ukiri mu bibazo. Amatwi azayumva ijwi ry'Imana, ugihaye yumva aya ngaya asanzwe, ugihaye yumva amajwi yandi ya Satani yo guca intege. Ushize arantu namwe vuga butumwa kwari mutwiga hejuru ya risipa, kwari dusoma amagambo ya sipa. Amagambo masomo tanda twavuze ngo twakwigira kuri risipa. Isomo rya gatandatu iravuga ngo nukudacika intege nubwo hariho ibiduca intege. Haleluya, amen. Isomo rya gatandatu twakwigira kuri risipa nukudacika intege nubwo hatabuze ibiduca intege. Wanesa seviwe, amen. Aba bagabo bombi baravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujana muri ico gihugu kandi tuzobarya nk'imitsima. Haleluya, amen. Muribuka ndetse ngo bageze Kanani ukuntu ngo Yoshua yashatse kumwibagira, ngo aheza abantu ngo maze kugabura abandi aramwibagirwa, ngo buce kare baraza aramwibuka, aramwa ngo se Yoshua mwene data wibutse iki, wibagiwe iki Imana tuvuzeho njewe nawe turi Kadeshi Barineye, uribagiwe. Haleluya, amen. Aravuga ngo imbaraga natabara ngifite imyaka 40 none ufite 80 irenga nizo gifite n'ubu ngubu peza gakondo yaje. Amen, amen. Pagakondo yaje. Yoshua uyu ni umugabo wabanye umfasha wa Mose, ngo bajanye mu masengesho. Yoshua kandi yari umugaba w'ingabo za Isiraheli. Yoshua yakoze ibitangaza bikomeye, yigeze guhagarika izuba n'ukwezi. Aravuga ngo zuba we hagarara nawe kwezi hagarara, ararwana burira. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Yoshua niwe wasubiriye Mose amaze gupfa. Imana iraza ngo ibikira Mose, iravuga ngo ibikira nako Yoshua, iravuga ngo Yoshua umugaragu wanje Mose yarapfuye. Tugitegereza abantu bategeza ko azoza, yarapfuye. None haguruka uzana ubwoko uzabwambutse hakurya. Mugira amagambo akomeye. Haleluya, amen. Nawe murongo ni no Yosuri ikomeye mu gitabo cya Yoshua yose. Ni igice cya mbere n'umurongo w'ikenda. Irambwira ngo Yoshua aravuga ngo uko nabanaga na Mose niko zabana nawe. Komera ureke gucika intege. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ukomere we gucika intege uko nabanaga na Mose niko zabana nawe. Ariko irambwira ngo ariko imweza condition, mweza itegeko. Irambwira ngo ariko igitabo cy'amategeko ngo ndikave mu kanwa kawe, muzo ucibwira ku manywa na nijoro
ubwo nibwo uzohirwa mu nzira zawe zose. Haleluya. Hallelujah. Wanesa sifiwe. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amen. Iki gitabo uhereye ku gice cya 1 ukageza ku 12 kivuga ukuntu Israheli Yoshua yanesheje n'isinzi ya Israheli bageze Kanani. Uhereye ku 13 ukageza kuri 24 bikavuga ukuntu bagize gute bategetse Kanani barayitega maze kwigarurira. Haleluya. Amen. Tavuze amagambo menshi cyane, kirimo ibitangaza byinshi cyane, ariko ibitangaza bivugwa cyane kino gitabo cyo cyacu kirimo ibitangaza bine bikuru cyane. Kibamo ibitangaza ariko bikuru ni bine. Igitangaza cya mbere kivuga ukuntu Yorodani yacitsemo. Amen. Amen. Igitangaza cya mbere kiba muri iki gitabo cya Yesu ni ukuntu Imana yaciyemwo Yorodani ubwoko bwayo bukambuka ahomotse. Imana ishi. Amen. Cyo cyagatangaza cya mbere mu bitangaza bine bikuru. Igitangaza kine cya kabiri gikuru kivuga ukuntu umugaba w'ingabo yiyeretse Yoshua. Yoshua ngo yasenga nimugoroba yibaza ukuntu bizagenda. Wanesa sifiwe. Amen. Wayibaza ukuntu bizagenda kuzagenda azagira mu gihugu. Ngo agenda asenga ngo agihagaza ngaho abona umugabo w'ingabo ngo araza amwegereye ngo arabaza ngo se uruwo mu ruhande rwacu cyangwa uruwo mu mwazi wacu. Umugabo w'ingabo aramubwira ngo nje none hakuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Aramubwira ati no kumbwiye gutyo untegetse iki kwetura inkweto zawe. Uwo munsi rero yahawe gahunda yo gutera iyereko. Itangaza cya kabiri nuko umugabo w'ingabo yiyeretse Yoshua. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Amen. Igitangaza cya gatatu nukuntu inkike z'iyereko zaridutse. Inkike z'iyereko zagize gute? Zaridutse. Imana yari yabwiye Yoshua umunsi abonana na marayika irambwira ngo muzamare ngo iminsi 7 muzenguruka ubucece taho wavuga. Muzazenguruke. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ariko nuko ndi mu gutanga navuga umuntu bwanye abantu basakatangira ariko reka ndavuge. Iki gitangaza nigeze kuyagarara umusiki kimwe muri 2000 ngira ngo na kabiri nimba atari na gatatu 2002 gutyo. Hari umuvandimwe wanje wari watsinze atsindika izamini ngo atsindika izamini yabaga kwa Muyomba ngo amare gushika akazi kamagashira. Murumuna wanje gitsinda amaze gutsinda gutyo yamashira kandi yarabuze inota makeya kugira ngo abone bourse ya leta. Yari ngombwa ko kwicara. None ndaza mpazindukiye nari mvuye kuri Gatobwe mpazindukiye no mushitsi ngo shike Muyomba ntekereza avuga ati ibibazo byabaye nangije murumuna warangije secondaire none igihe cyo kwiga kaminuza kirabuze kandi ubushobozi burabuze. Namaseka ngo aseka gusetse ndabona nasetse twe dufite Imana twogira ubwoba dufite Imana. Muyomba ntiyabyumvaga cyane gapapa aramuzi ni se wabo aramuzi cyane ni mugaturika ibyo gusenga ariko ubunyene yarabyumvisha kubera kuko twagumye kwigera nabo. Haleluya. Niwe ntiyabyumvaga ngo seka none se aramwe ngambwira kuzo uzogenda ndaseka kurababara ukagira ubwoba twogira ubwoba dufite Imana tuzokunda. Ubwoba uzubona abantu bagira ubwoba bahagaze imitima Imana iba muri bo iba iruhande rumwe ntiyuzuyemo ariko Imana yuzuye ntabwo uzugira kubera ko turi kumwe n'umugabo w'ingabo. Haleluya. Amen. Kandi ari budutegeke. None umbwira murumuna wanje nabwo ati none dusenge papa. Dusenge icyumweru cyose turakimara tuzadusohoka mu nzu tutavuganye saa 11 tugende tuzengurutse ababazi mu Rwanda Kicukiro haba kibuga cya Eto cyabaga bari hatarafunga. Tuzatuzenguruka inshuro 7 nitumara tutavuganye. Tuzatuvugana tugeze mu nzu. Ariko umunsi wa 7 inkike zari dukuzabona Minerva Ruziga. Eko nukuruka Imana zarabaye. Turagenda umunsi wa mbere umunsi wa kabiri twaje guhura na mwene data umwe ngo mare guhura kuko Imana yari yategetse irambwira ngo ntakagira umuntu uzozuvugisha utarava muri gahunda. Guhura na mwene data umwe ngo ndamutse ndamwihorera ngo muganwe ndamupepeye asa ngo mbwete ati bishoboka ndamakanira. Naje kumbaza umunsi duhuye mu gitaramo zageze gute ndamwe ngo nari muri gahunda y'Imana kandi mu gahunda y'Imana se nari kuvuga ndari kwicaga ngo ni kuramutsa. Turagenda umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane umunsi wa gatanu umunsi wa karindwi tuzenguruka inshuro 7 ngo mare turasenga dutashe ndavuga ngo papa uri uzobona Minerva ariko nyine ntiyabyumva n'ukuri k'Imana senga fukamira cyumweru cyashize aje guterana igikondo muri Methodist washike uwo munsi ambasaderi wa Afrika y'Epfo arahateranira
ngo ateranire bararirimba bisanzwe, aramuramutsa ngo muramutse, yamuga ngo ndagukunze muzaze kundamutsa, ngo ndagukunze gusa gutyo gutyo. Ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu Rwanda, ndagukunze uzaze kundamutsa. Aragenda ngo amuheza arandivuje kumuramutsa ngo ashike, ngo amare kumubwira ati none niki no gufasha, ati narangije segonderi none nabuze, ati nta kibazo, icyo kizo kibazo gusa genda umbwire zo kwishyura igihembwe cya mbere, zo kwishyura ikindi Imana izaba yironkera. Amwishyura igihembwe cya mbere, amwongera icya kabiri, amwongera umwaka, amwongera wa kabiri, ngo agere mu wa gatatu Petit Frere arabona buruse zibiri, wamukurikiraga aramusimbura mu gusa ararangiza ari ubwo bugira n'ubwiki. Ikibazo uzisuzume ni mu mibanire yawe n'Imana. Guhita gukora Imana kwawe uracashegasheka, ntabwo dufite. Niba ufite Imana kumwe n'Imana, turi kumwe n'umugabo w'ingabo. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. umunsi niwo mwamuhaye gahunda y'uburyo azatera Yeriko. Arama muzazenguruka umunsi wa karindwi, ngo inshuro zirindwi nimara ngo muvuze amakondera mutera akaruru, ngo inkiki zariduka kandi umuntu wese azinjirire azabahagaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kike Yeriko yikuzengurutse uyu mwaka, ugire kwizera uyizenguruka ne kwizera, kandi ndabihamye ndakekeranye kuko itazabura kuriduka niba wizeye mu izina rya Yesu. Cyo cyagatangaza cya gatatu, icya kane gikomeye cyakorese. Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukwezi n'izuba nabivuze, Yoshua arabihagarika. Abahanga simbizi tabaza bigizabo zavuga kuko muzambona ukwezi kwa kabiri koko kugira iminsi 20 n'ingana, bazavuga ngo wenda ngo niba atakari n'abahanga, ariko nta cyemezo gihari birandi bivuga kuko uwo munsi yahagaritse izuba, amanywa yinjira mu ijoro, ijoro yinjira n'windi, izuba rirafa, Yoshua ararwana aratsinda urugamba rwe. Aturana nabo rero. Iki gice cya nyuma nihuta cyari igice cyo kubasezera. Yarageze mu zabukuru cya nyuma arimo abasezera, abatekereza Imana bakoreye Imana yabagiye gabanye nabo ukuntu yajanye nabo. Aravuga ati rero n'Imana akoze nibi usoma icyo gice cyose kubera ko mwancuguza umwanya ngo mvuge ibyo shaka kuvuga, uzumva aya magambo yababwiye. Aravuga ngo niba rero mutekereza kuko korera Imana ntaco bimaze. Haleluya, Amen. uyu munsi wa none muhitemwo uwo muzakorera. Reka nkubwire amagambo. Birashoboka kuko umaze igihe kirekire ugenda uhuzagurika. Abantu benshi baba mukristo ubwo kuvuga umunsi umwe azayemera, umunsi umwe azazuka ngo ari mu buzutse, ngo ari mu bunebwe. Mukristo agomba guhora azutse. Ahora mu bunebwe gute? Amen. Amen. Ngo arazutse, ngo ubunyine gihakira kimwe cyo gusenga, kindi kimwe cyo gusenga, kandi cyane cyane mu kubona abantu mu kino gihe ni nka inyota y'amateraniro mu bantu imaze kugira ngo imaze gucogora kabisa. Ukumuye umuhana hari abantu benshi buze, kandi aho bagiye tibagiye gucuruza, tibagiye mu kazi, baraha gusa ko barahanga gusa bari kwakuriza numva kuvuga ngo ni musheni. Bari muri musheni ko baravuga amakuru y'inani atafite nizi y'umuhanda gusa adafite nizi, tibaje gutarama kuko Yoshua yaravuze, aravuga ngo ntimukibagirwe gukerana, nakubwanditse abahiburayo ngo ntimukibagirwe guterana kuko ngo benshi babyibagira gute bararimbuka. Iyo muteranye biza bimera gute? Uzi kuririmba zaririmba, uzi gusoma ijambo ry'Imana zose bigatwererwa kugira ngo umurimo w'Imana ugira gute wubakwe. Kandi ijambo ry'Imana ngo nkuko icuma gityaza ikindi, niyo duhuye natwe turi gute turacyazanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abatekerereza Imana yakoze byose ngo ageraho ngaho, aravuga ngo noneho muhitemwo ure mukorera. Niba mukorera Imana za basokuza bakoraga hakurya rwaruzi, cyangwa se niba mukorera Imana zana mu kino gihugu, ariko mukira aho ngaho, reka mbaheze position yanje, jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arabwira ngo yego umuntu wese atekereze iyo Imana azakora, niba azakora zamana, kuko abantu ngo bari batangiye kwibagirwa, batangiye kwivamwo hakino gihe abantu batangiye kwibagirwa. Ubu nyine amen. Amen. Nari ngiye kuvuga ku ntu ariko reka nigarure, nari ngiye kuvuga ku ntu ariko reka nigarure. Arabwira ngo niba mwarabonye ko korera Imana nta kamaro bifite, niba mwarabonye ko korera Imana nta gaciro bifite, uyu munsi wa none muhitemo Imana muri bukorere. Niba mukorera Imana basokoza bamyakoraga hakurya rwaruzi, cyangwa mukorera Imana zabene iki gihugu, muhitemo gukorera. Ariko mwebwe mukira aho ngaho mugihaye mutekerezo mukorere, reka babwire jewe cyo nzakora, jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Abantu bose batera hejuru bavuga ngo kwimura Imana ngo biragasinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ese turi kumwe?
turi kumwe kabisa. Imana ibafashe kabisa. Agaciro ko guhitamo korera twebwe n'imiryango yacu. Munsi baje guhaguruka, Mose nako Farao yabwiye Mose arambwa ngo haguruka ugende ujane abantu ba mugende, ariko amatungo muyasige, musiga amatungo yanyu mugende mujane abantu. Mose aramuhakanira arambwa ngo nukuri Farao habe n'inkaranobe y'inka yacu ntayo tuzosiga. Ntayo tuzogira gute? Ntayo tuzosiga mu Giputa. Abantu benshi baragiye, abana babo barasigaye, abagore babo barasigaye. Nkuze kubivuga cyane tukaza wemera ko abana basigaye. Ejo uje muri twaganije muri vuga ngo itorero ryasenze ngo Imana izitabara. Niko twaganiriye. Itorero ryasenze Imana izigira gute? Izitabara. Tukemere uzuwemera iki ko abana basigana, ukemerera iki ko umuryango wawe usigara, umugabo wasigara, umugore wasigara, kubera uzawemera. Turaje kubivuga gaciro kuko Imana iyo twashanye n'umuryango. Mukanya imbere anga. Usobanura gukorera Imana, guhitamo gukora Imana niki? Guhitamo gukorera Imana ngo ni icyemezo gikomeye umuntu afata cyo mu mutima. Ni icyemezo umuntu agira gute afata. Icyemezo muracumva? Murumva ijambo icyemezo? Ni umwanzuro umuntu afata wo mu mutima. Kandi ngo kikagira ingaruka nziza mu buzima, mu myumvire, mu bitekerezo, mu myitwarire. N'icyemezo cy'ubuzima si igikorwa cy'amagambo gusa, ahubwo ni urugendo rw'imbere mu mutima rugaragazwa bya buri munsi. Guhitamo gukorera Imana niki? Ni icyemezo cyo mu mutima. Mwanesa zivuye sana. Amen. Affecta kikagendagana mu bitekerezo, kikagera mu myifatire, hanyuma kigaragazwa niki? Kikagaragazwa n'ubuzima bwa buri munsi. Ubushize nashatse kugira intuze mfata ndaho nageze. Ubushize nagiye mu Kristo dusenga nafata igitabo cy'inani cy'icacumi. Ndagenda nagifata ndareba ngenda nafata izina ry'umuntu, kandi izina ry'umuntu ndayandika amazina narifite y'imiryango, hanyuma kagenda tikinga. Kwezi kwa mbere yatanze yangahe, kwezi kwa mbere natanze angahe. Nashanze nakoze umwaka umwe nakoze gusa, sanga mfite abakristo byibura muri 50 ungereranije ku ijana, 60 ku ijana ni benshi batakoze. Kandi ndamuzi turabana, ugasanga azakora buri munsi, ariko nta cacumi yatanze. Afite akazi azarya mu gatanga ntiyatanze. Wewe wamara kugira ngo ni amahoro. Abantu bazi ngo nugufasha pastor, ufasha pastor. Reka babwire, hari umugabo w'umuhanga wigeze kwandika, yandika impamvu 7 zazituma dutanga icacumi. Impamvu 7 zazituma dutanga icacumi. Cyatuma ngo pastor arye ngo na mwarimu arye n'abandi bose. Impamvu ya mbere tuzabona icumi ngo nukuzirikana ineza y'Imana twabiri. Ni igikorwa kigaragaza ineza y'Imana. Haleluya. Amen. Abasore bari hano tukavuga abasore. Muza abasore dufite bacitse amaboko y'umwaka. Ko bangana. Hari cyo bakoze wo? Tacu wakoze. Uza abasore dufite bavuyemo amaso. Uza abasore dufite bahabagenda mu tugari. Tacu kwakoze. Gusa wowe ugihumeka n'ubuntu bw'Imana. Umwuka duhumeka n'ubuntu bw'Imana. Izo dufite n'ubuntu bw'Imana. Izo niba tuge guhawa abacuruzi bano bazacuza protector barari. Kunza kuganira nabo cyane. Hari ubwo bazagana bamara gushikiye bagiye gucuruza. Umwe bakamubwira yamara gushika ati terera, akamubwira ati nipe kazi anafazi gufite, akamubwira ngo si leo. Undi yazi inyuma yiwe akamuterera. Kandi materiyo nimwe cyatandukanye. Kugira ngo niki umugisha ni wa wundi uri inyuma. Iyo dutanga icacumi si ko pastor ngo arye, ahubwo nukugaragaza ineza y'iki y'Imana yatugiriye. Kabiri wena reka mvuge byinshi cyane. Icyakabiri Wanesa sifiwe. Amen. Ngo kigaragaza level, kigaragaza urugero tugezemwo ngo gukunda Imana. Gutanga icacumi ni urugero rugaragaza umutima ugeze wacu gukunda Imana. Kuko ukunda cyane atanga cyane, ukunda bukeya atanga bukeya. Impamvu abantu benshi batazabaheza Imana ngo batange bakiranuke bakorera Imana cyane, tibakunda Imana kuko ukunda iteka uzumuheza. Siko bimeze se? Hanyuma icyaga gatatu ncongarukiyeho ngo ni ihame ry'ibiba ni gusarura. Ubiba bikeya azasarura bikeya, ubiba byinshi azasarura byinshi. Ayandane sinaje kwigisha cyacu zovuga indigi. Ese turi kumwe? Yego. Turi kumwe? Yego. Mwanesa sivyo sana. Amen. Guhitamo
niki ni icyemezo cyo mu mutima kigenda kigera mu bitekerezo kikagenda mu myifatire hanyuma kikagaragazwa n'imibereho ya buri munsi. Asifiwe Yesu Mwokozi. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndabisubiramo. Guhitamo gukorera Imana niki? Guhitamo daboro niki? Ni ibintu bibiri bihari cyangwa bitatu birenga bine ushobora guhitamo icyo ukunze. Wagenda ukaja gushaka umwambaro w'igitenge w'umudamu wahita mu isoko ugasanga igitenge ni kimwe materiyo ni imwe ariko amabara atandukanye. Umwe agahitamo gutwara umuhondo undi agahitamo gutwara umutuku. Bivana n'icyo mutakunze. Guhitamo ni ibintu bibiri. Guhitamo gukorera Satani kandi ari ukuntu azavuga ngo umuntu akavuga ngo yemweje ngo se ndi umupagani. Ngo nese ndi umupagani ngo ndi umunebwe. Nta munebwe uhawe. Umunebwe ni umupagani. Sakose umupagani kuko nta nzira ziyaba muri inzira y'agakiza nta hagati yabaho. Swat uri mu Mana, swat uri muri Satani. Swat ukorera Imana, swat ukorera Satani. Nibyo bibiri. Turi kumwe? Ego. Haleluya. Amen. Amahitamo guhitamo niki? Nuguhitamo gukorera Imana ni icyemezo umuntu yafashe cyo gukorera Imana. Bikagitengera mu mutima kikaruha kikaje mu bitekerezo byiwe n'imyifatire we kugeza igihe kizagaragarira. Muri icyo gihe ntaba kikingingwa guterana, ntaba kikingingwa gutanga icyacumi, ntaba kikingingwa gukorera Imana kubera ko bimuma mu mutima. Kuko kandi Yesu yamuri Imana avuga ngo ibiri mu mutima nizo bigaragara bisesekara hehe ukana. Amen. Amen. Atukuze Mungu amen. Amen. Sinkorera hano ariko navyo kontabura rangaha. Umunsi noza kamwe ngo twicare hano muri Gosheni cyangwa se usengere muri gospel. Muri gospel mpe nkugita kontabu cha 10 tukaba tukora nka evaluation. Nkaba ngufata igitabo umunsi kuko nagize iwacu gawo ufite uburenganzira. Tukicara tukavuga ngo tuze izina rya runaka 2025 runaka tukandika izina ry'inaka. Reka vuge Mariko umufano niba ari aho areka mbabarire. Ni umufano mfusa. Mariko mu kwezi kwa mbere ibyumweru 4 yatanze cyacu bikanga. Tukavivura. Mu cyo kwezi kwa kabiri yatanze cyacu bikanga tukavivura. Wobona gahoro. Wobona iki? Agahorero. Webaza ngo uyu nguyu aba mu ikanisa. Mungu ejo bundi yaraje araza aramwe ngo nimusengere ngo agira inyatsi. Ngo ngira inyatsi ngo nzakora ngo nta wundi ushobora gukora. Ngo nzakora kandi nyina azakora. Ngo ariko ngira inyatsi. Ngo namure kiganza umwuka yambwira ngo tumurambike ikiganza. Numara mukiranza tumushire mu kiganza ariko nama ukuboko kwanje namakugarura. Ese ni umunyamapepo agiye gute? Ndibaza man niki kibaye arambwa ati uyu numujura. Ndamuhindukira namuhu uzutanga icyacumi ngo uyu mwaka ushize uyu mwaka 2005 ejo bundi uyu mwaka mu mwaka wa 5 watanze inshuro 2 ngo yatanze inshuro 2 ngo yatanze icyacumi yo none kuravuga inyatsi iyo nyatsi yoreka kuzo gute gera singusengera genda utanga icyacumi twanye gahunda ndambwira ngo niba ukirano Imana senga ukabona iyo nyatsi itakuvuye uzovuga ngo naradangaza hari ibintu ngo dusenga inyatsi yarateye mu mwayizanye gute. Haleluya. Amen. Guhitamo agaciro ko guhitamo gukorera iki Imana. Kanegedasi. Guhitamo gukorera Imana ijambo rya mbere ngo n'ubwisanzure bw'umuntu bwo gukora ibyo ashaka. Imana nziza ifatira umuntu kwa katuza, ifatira umuntu kwa kanu, ubwira ngo nkorera. Bibiliya Bwana asifiwe. Amen. Mu bintu bitana Imana yaramenye umuntu kuruta inyamaswa zose. Icyambere kiravuga ngo Imana yamuhaye freedom, yamuhaye ubushake, uburenganzira bwo guhita gucashaka. Imana ntiyo ifatira umuntu gatonga, izikuvuga ngo ufite imbere yawe kwinguye injira cyangwa se usohoka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Injiramo cyangwa ugira gute usohoka. Izeze uburenganzira ni amahitamo y'umuntu imuhaza kugira ngo akore icyo ashaka icyo yumva adahasa.
guhitamo bishingiye ku bwisanzure adahatwa. Icya kabiri biravuga ngo ni uguhinduka ko mu mutima, kwihana. Iri jambo kwihana ryarashize kandi kabisa, nasigaye bavuga ngo kwihana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimba avuga se murazi muziyo nani nagiye se simbavuga ngo aho zangenda si yeje, zangenda yeje n'ubu nyine ko ndagenda hano n'ubu ni hano. Nari se kuja ahantu kubwiriza ahantu, ngomero gushika ndabwiriza, natangiye kuwa kane, ndabwiriza kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, Cyumweru. Ku Cyumweru mu gitondo ndabwiriza ahantu, nimugoroba ndabwiriza. Igihe n'icyantu tugatubwiza twari twicaranye n'umushumba wantumiye, anyandikira kandiko sizo kibego kari kandise kandikishwe ni karamu y'umutuku. Anyandikira arambwira ati pastor ga none tuga Imana ishimwe ko yakurinze tugeze ku munsi wa nyuma gusoza, none ga itike ga urabona kuko tugomba gushaka itike yawe, ariko ni mukubisenge nkabwira Imana ngo Mana kandi zabikora, uzompa amafaranga menshi nzagenda nitegeye nicumbikire, niyo mara amafaranga bampaye tuvuga na pastor wotu yafashe kitayaje wera kuko injiri si byashara mucungaje. Ntabwo iyo twaje kubwiza ahanga se naje gucuruza, naje kuvugira umwami w'abantu wampamagaye. Haleluya. Amen. Aranyandikira mbwira ibyaha bine ngo tahangwa ibintu bine tutaza bakora ngaha, arabivuga nyine, arabivuga byose ko ari bine arabizi. Kandi hari abaririmbyi yahaye abaririmbyi ngo baririmbe nibamara abayumbe bahaje, nibamara ampeza umwanya mbwiriza. Kandi amagambo nari nateguye arimo ibyo byari birimo, babonye ikibazo kabisa. Ndavuga ngo Mana ungwaneho, ungwana wangaha sinzi ukuntu ndibugira. Ubu nyine se ndacicaye ntegure umfata umwanya gutegura ntibishoboka. Nuko ngo mpaguruke, narigiye kuvuga ngo abandi bafurera ko sikomvuze. Mwarigiye kuvuga narigiye kuvuga. Ndahaguruka ati nuko uko biba bigira gute bikuba. Ndahaguruka ndabwiriza. Ariko Imana nishimye. Amen. Mana niziza kabisa. Amen. Data himbaza. Amen. Ariko nkunda Imana yemewe. Nkunda Imana. Undi Mana ubushize nabwiye abantu ndavuga ngo kunumva nimukumva ngiye kuzoburana, zoja mu rukiko mbwire banyandikire mbora nipindura amazina pureho bizimana bapindurire bashire ngo ndima ko ndabifite gahunda nzogenda gusa zotangirira aho mvuge ngene mu rukiko mwati numva nshaka guhindura amazina kuko biremewe, bampeza urwandiko ndujane bampindura bizimana bashire ngo ndima. Nukuruka Imana kubera kuko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Kuva twagerana nayo Apokaripe yabwiye Nero ha mutotsi ambwira ngo amukangisha ngo aramwica, aramwe ngo najanye n'Imana nkiri mutoya, none ndashaje kuvugeza umunsi none nta mafuti ndayibonaho. Uyu munsi none ni mutanze kora icukora cyose naje imisi tugananye n'Imana nta mafuti ndayibona. Arakiranuka yo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwo mugabo ngo amara gushika ndaza navuga ati takundiga ndatenza namantangira ndabwiriza za bintu byose ndagira ngo byose narabivuze. Yari yanyandikiye yamye honga, yamye arakara nkiyamureba, yamye arakara nkiri tuti, yamahonga mu maso ararakara kabisa. Noko kandi nyine bamye atangisha yamye akoresha fundraising n'umwete mukeya, ariko ntaco byari bimbwiye. Ndanage gucuruza n'umwete mukeya rwose, ariko Imana niko narivuze ngo ni nziza cyane ngo tunicare gutya hamazi umuzeye mwaraza arihana muri bya bintu yari yavuze yamayihana aravuga ngo nari maze imyaka 8 nanane kwihana, none wavugije ndawisha ndabango Mana ushimwe kuko kubwiye umupasiteri akaba yumva. Hari mutobo kivuga kwihana ngo kwihana. Petro yaranditse kuri gice cya 13 n'umurongo wa 19 aravuga ngo mwihane muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwibazaho iturutse ku mwami Imana. Haleluya. Amen. Sana manandika ngo uhisi ibicumuro byiwe, uhisi ibyaha byiwe ngo azagubwa nabi, ariko uzihana akabireka ngo azakizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yohana arandika ngo bana batomwe timugakora icyaha, ariko niyagira ukora icyaha muri mwebwe muzibuke ko dufite umurengezi. Haleluya. Amen. Akanga kwihana. Ubuzima bwo guhita gukora Imana nukwemera kwihana, nukwemera kureka inzira, kandi kwihana nuguhindukira. Kuko umugabo witwa ngo ni Bernard Bonke wanditse igitabo cyitwa ngo ubutumwa bw'umuriro, yarabivuze mu Gifaransa aravuga ngo la repentance, kwihana ngo c'est une décision prise par la personne, décision finale prise par la personne. Kwihana ngo ni icyemezo cya nyuma umuntu afashe. Niba ari umunywi w'inzoga avuga ngo no kwera nisizongera kunywa, no wera no sinzongera, niko kwihana. Kuko kwatura byatandukanye no kwihana. Kwatura umuntu ahora yatura, tuzumva abantu babo nyine bo bafite n'amayeri menshi cyane,
ari mukuja kwihana iyo yakoze indaraza ng'Imana imbabare ntibaza kwihana icacumi bazabaciyana Imana imbabare ngo icacumi ng'Imana imbabarire ngo iki yose ariko ngo nibindi satani yanyibagije amahimba y'abadayimo ngo nibindi satani gize gute yamwibagije ukibagirwa ibyo wakoze ibyaha wakoze niba ari ikintu kitaca kibagirana n'icyaha umuntu yakoze. Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nuguhindukira ko guhitamo nuguhindukira ko mu mutima umuntu akihana ukavuga ngo nimeacha sitarudia dunia mbaya. Gukorera Imana bisaba guhinduka ku mutima, kwemera amakosa ukayavamo. Gukorera Imana bisaba kure gute guhindukira ko mu mutima. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nico bisobanura kwihana. Nico bisobanura kugira gute guhitamo. Ishe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Agaciro akamaro ko guhitamo neza. Ndaje kurangiriza mvuga inyungu zo kugira gute zo guhitamo gukorera Imana. Bigira inyungu. Sivyo gusa. Narivuze ngo guhitamo niki? Ni imihindukire y'umutima. Nukumara amaze ko umutima kutandukanye n'isi. Kuko biravuga ngo ntimukantuge gute? Aravuga ngo ntimugakunda isi n'ibiri mu isi. Kuko kiba mu isi cyose ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ni irari n'ubwibone bw'igihe bitava ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Agaciro rero ko guhitamo. Yoshua arandikira ngo njewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Je n'inzu yanje zasiga. Muzo kuvuga buhamya. Sinzi ukuntu ndabivuga, sinzi ukuntu ndakubiza muzeza. Ariko nzabivuga cyane. Sinzi ukuntu kubisiga. Bivugiye kubera ijambo nanavuze ngo sinzi kuvuga ko nyine iri jambo havuga ngo n'injuru yanjye ndabivuga. Ngiye kimwe Satani yashatse kundiganya umuhungu wanje w'imfura. Tangira kugira ngo Satani kugira inzuza gatanga kugira nani, tangira kugira nyine ndavuga ndakari yagifite umutoya ndakubita birananirana. Ngo bucaracika aragenda ahuruka Uvira bamayi bamufatira mu gasenga baraye bamuzengurukana mu gasenga buraca mu gitondo kuri Tanganyika bambwa ngo baramwica ariko uwo munsi baza ngo baramwica ayo masaha bari bamufashe nanje nari nazutse ndatekereza nka saa 7 bavuga ngo nguku naremeye Satani jana umwana wanje neme ni mujane nuko nguko agenda bikirara pe ndemeye ngo Satani ndiganye ndabyuka saa 9 z'ijoro ngenda ahantu hari ishamba twari tutuyimuranga icyangugu njando hari mwishamba mushike njyama mukime ntitaye kandi imvura yari yaguye ngira Imana ngo Mana sinemera ko Satani ndiganye imfura yanje ndazaza iryo joro nibwo iryo joro yarayazunguruka bamayi banga bavuga ngo baramurasa baramwica tibamwica ndamusenga nabo ngo sinufu ntabwo shaka kuko Satani ndiganya imfura yanje warampamagaye ngukore Mana niyo kwize Yego. ariko wowe uzujenjeka gukorera Imana waranyezwe zirahe gukorera Imana ni iby'agaciro biruta za diplome biruta inganishi biruta amafaranga biruta za visa nyinshi biruta imiryango myinshi gukorera Imana ni iby'agaciro nzambihamya sama kunabwiye no bazungu sama kunabwiye n'abantu nabonye Imana nimekutana na Yesu wangu yeye mwenyewe akaniokoa. Amen. Haleluya. Amen. Bwira Imana yashoro ndamwe ngo Mana ndanze kuko Satani ndiganya imfura yanjye ndanze warampamagaye ngukore waraca mu gitondo baramurekura ugiye mu gitondo babucagurikana bone ninyi barananirana baravuga ngo muri kuragenda baramukora aragenda kuva umunsi agarutse arakizwa n'ubu ubushize twuzekwa nawe umusitari caka twembi babiri nta wundi twaje twembi babiri n'ubu tujana gusenga n'umuyumba jeune zuya kubona abantu bakamaka cyaka amaryama gacicika tuza Satani kamujana umwana wakamunya mu rumogi akaba indaya akamayemera gusakaranduka gacicika ukabucicika gusa dufite Imana dugira Imana ubana n'Imana kweli. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atukuzwe Mungu wa milele. Amen. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Hallelujah. Haleluya. Amen.
gisobanuye agaciro ko gukorera Imana, ko guhitamo gukorera Imana. Ijambo rya mbere rivuga ngo ni uguhitamo gukorera Imana, ngo ni icyemezo cy'ingenzi kandi gihindura ubuzima. Haleluya. Amen. Guhitamo gukorera Imana wowe n'inzu yawe ni icyemezo. Haleluya. Amen. Cy'ingenzi kandi kiza gihindura iki? Ubuzima. Nishe guhitamo gukorera Imana kimwe cya mbere ni icyemezo cyiza cy'ingenzi kandi kiza gihindura ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe. Amen. Amen. Barimza akarimbo keza kunda cyane. Barimza akarimbo kavuga ngo kaza kuvuga ndayikunda cyane. Unyine arimo nk'indiri mu ngazitatu zimwe yantangiye nko muri mu kwa kabiri irangira mu kwa 9 izivuga ngo namenye kuri se w'imigisha yose iyo yaragiye yegera mu kwa 9 irahagarara nyine ndacayikunda ariko yabaye kinshi hazamwe yivuga ngo tabu zangu zikisha iyo ntiranshira kiraje gushira ku nyine ejo bundi yabaye nkisimbwa n'indi iri mu kunzamwo nihandi imbivuga ngo nitaingia lango lake kwa sifa mko nitaingia nzinjiramo ubu nyine kandi ikifatikanyishana n'ingi mwari muri ndavuga ngo hari umunsi nakubonye sangura hebuje ineza yawe mami neza y'Imana zakwibuka Mana we zakwibuka mu Bugarama data we zakwibuka Bujumbura Mwana we sinzokwibagirwa sinzokwibagirwa mu Bugarama Mana sinzokwibukwa mu Majaga sinzokwibagirwa Mwami data buja mu Gahuna sinzokwibagirwa Mana. Oh. Hallelujah. Amen. Guhitamo gukorera Imana ijambo rya mbere agaciro biravuga ngo ni icyemezo cy'ingenzi umuntu abafasha kandi kigiramo ingaruka nziza ku muryango. Vanessa sifi. Hallelujah. Ariko ukorera Imana neza umugore wawe n'abana bawe bakabimenya uzubwira umwana azagenda ukamubwira ngo wa mwana wanje nigeze kubwira abakobwa banje ndabwira ngo abakobwa banje mwabakobwa banje ngana kumbura b'inkumi muza mundeberaho muzondebere muri umuhana dutuye mu Kasarani ibyo nzakora muri umuhana muzobikora ndabahanga muza mundeberaho ndababwira muzogera mu koje gusa muza mundeberaho mwabakobwa banje ibyo nzakora muri umuhana muzobikora ibyo ntazakora sinabwe ngo ntimugakore gutya nabwe ngo ibyo ntazakora muri umuhana namwe ntimukabikora. Korema ni icyemezo cy'ingenzi kiza gihindura ubuzima bw'umuryango abagukomokaho bose biravuga ngo nzagirira neza umuntu kugeza kubuzarubwe rwa kane. Abana bawe abana b'uwo ngo basanga bakishwe bamenye Imana abuzukuru bakamenya Imana abuzukuruza bakamenya Imana abutuvu bakamenya Imana ukasanga abantu bakuvuyemo yo haleluya. Nigeze kuja kanyarira kimwe nari ngiye gusenga kanyarira mu Rwanda umusozi wa Kanyarira basanga umugabo yarantangaje cyane arasenga kwari tuzutse saa 8 nawe dusenga mu nijoro datugendagenda numva ko asenga ngo atarisengesho hari umuntu usengesho kuva urafashijwe numva ndafashijwe aravuga ngo Mana naje gusengera umuryango wanje ngo nsengeye ngo abana banje ngo ntihakagira bazaba indaye zo mu muryango wanje ntabarozi bakaba mu muryango wanje arabasengera asengeye ageza kubuzukuru asengera bakazana biwe asengera bakwe biwe asengera abuzukuruza biwe asengera ngo buce mu gitondo namwegera ndambwira ati sirya sengesho sengeye warishuye gute ati narayishuro nyine ngomba kubasengera habasengera bagera gute ngo mwazi cyanje kuntungura sanga amezi 8 ashatse jewe narifite abana bane umuntu karasengera akagera ku vivi amezi 8 nta mwana arabona nje ubafite nk'amasengera uwo munsi none nafashe icyemezo kuzasengera abana banje n'umugore wacu hego tugomba kubasengera tukabatura amagambo meza nibyo kuko iyo twahise gukora Imana bigira ingaruka nziza kuri twebwe n'imiryango yacu. Amen. Amen. Ubwo witwa ni Caroline umudamu ni Caroline Karikiste na Caroline banditse igitabo cy'ijuru korera Imana bakoze ijanisha muri Amerika basanga ngo imiryango itarakoreye Imana ngo niyo miryango yabayemo amabandi cyane nk'abantu baguye Amerika
niyo mwamwira umugi, niyo bagize gute ngo niyo bagoye Amerika. Ariko imiryango y'abakora Imana niyo bavuyemo abagabo b'abavumbuzi bakora muri za NASA, bakora ibitangaza, babaye bameya, bategetse Amerika. Kubera iki? Imana zihemba neza, zihemba neza, zihemba neza, zihemba neza, zihemba neza. Naringiye kuvuga ijambo ariko rikabyihore, si ngombwa amagambo yose kuyavugira amateraniro. Sawa nuko ariko bimeze kabisa. Mana himbazwe. Amen. Haleluya. Amen. Huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi. Sauti yake najua ananamfungulia, naona ni Yesu, na siku hii sitasahau. Kweli mimi ni wa Mwokozi milele. Amenitaja ndugu mpenzi, ananikarimia hazina ya mbinguni. Ninaingoja siku ya harusi. Tema Osira Bonga ela mimi ni asisiri gari. Ese bigeze guteka. Shopuwe. Baye guteka. Bwana asifiwe. Amen. Iyo umuntu akarara Imana bigira ingaruka nziza kuri we n'umuryango we. N'umuryango we. Uzumwana wakuriye Matiko. Kumbira Matiko yabanyirarume na base wabo. Matiko utazagira azaba umunyamacakubiri, unazagira uburakari, azabona base wabo urumeza rukazaruza. Ariko iyo mugengo uzubabarira. Bwana asifiwe. Amen. Ariko nkunda mama arwanganye na se, namwe mwakunda mukunda. Ariko nkunda mama ko mama nabaye mu buzima bw'upfuzi bugoye cyane. Ariko mama ntawe gizigeza mbwira ngo zanga umuntu. Tumusema umuntu ntawe gizamba. Yazo mbwire uzubagirira neza kandi zabagirira neza urushobo. Jawa nizo yanse, mimi na nyumba yangu tutamutumikia Bwana. Kuko umuntu ahise nko kwa Imana bigira ingaruka nziza kuri we no ku muryango we. Abana iyo bashatse bakagira umugisha, abagore abahungu biyo bakagira umugisha, abuzukuru bakabonye umugisha, abazabona bose bakabita ngo nabanyamugisha, umugore bakamunya umugisha, urugo rukabuga umugisha, urugo kubera Imana. Amen. Tambra, graia sefe. Mori desala Christian galera. Ebanda yunguru kasika. Numugisha ukome. Yesu. Numugisha ukome. Amen. Muriye jambo ryambere gusa yamwe nk'utunga ngatunga ngo nukwemera ko Imana ari yo mugenga w'ubuzima bwawe. Wita mukora Imana niki cyambere nukwemera n'ijambo ryambere nukwemera ko Imana ari yo mugenga w'ubuzima bwawe. Imana kabiri kugenga, ikagenga ururimi rwawe, ikagenga ubugingo bwawe, ikagenga ibitekerezo yawe. Guhitamo ingaruka nizi bitanga nukumenya gutekereza neza. Paulo yaribuza aravuga ngo twebweho ngo dufite gutekereza kwa Kristo muri twebwe. Amen. Amen. Nuguhagarara wemye nk'umutware w'urugo cyangwa se mwitorero. Yeshua aravuga ngo jewe n'inzu yanje icyemezo gifite ishingiro tuzakorera Uwiteka. Jewe n'inzu yanje. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo batamazina yabo yaranditswe. Iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi, kibayanura ivu iguye nguge. Ayi uko nukuri kw'ijambo ry'Imana yanje. Iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi, kibayanura ivu iguye nguge. Uko nukuri
ijambo ry'Imana yanje. Sasa singira ikibazo bisho. Sigana numva nibwiriza iyo nufishe message irarangiye. Message nufishe ko message irangiye uyu munsi wa none. Ibindi ngiye kuvuga byose nibyo kuzuza gusa ariko message Imana ari yantumye kuri uyu muhana muri kalisi irateye. Amen. Kandi ite muri imikorsi ntevuga ngo abanyamugisha nabamenye Imana batayibangikanye niki nibwirwa. Niyo message niyo nufishe kugira ngo te ubunyene ushaka notega upfa gataha ndarangije message yacu. Aya ngiye kuvuga nayo kuzuza gusa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Agaciro ko guhitamo gukora Imana kabiri ngo Imana ku giti cy'umuntu. Hallelujah. Amen. Agaciro ko guhitamo gukora Imana ku giti cy'umuntu. Ubwa mbere waho gusha mbere utarawivovinga umuryango wawe ugomba kubanza gutangira wewe ku giti cyawe. Amen. Amen. Kuko tuzobwira umuryango kuko nari mu gukorera Imana wowe utazukorera Imana. Tibishoboka. Tibizakunda. Tuzobwira Imana ngo muzamusenga, tuzobwira abana bango muzamusenga utazusenga. Tuzobwira abana bango mukorera Imana ngo mutanga amaturo utazutanga amaturo. Gukorera Imana guhita gukorera Imana bigomba gutangira mbere one fast kuri wewe giti cyawe. Zanumva apostle avuga Gitwaza azavuga neza ndamukunda cyane. Azavuga ngo ise ngo kajabika nta butunzi ufatika musigiye ngamatungo yayo ntabyo musigiye nta kemusi ariko muca musigiye ngo yamusigiye agakiza ko muri Kristo Yesu. Ako gakiza musigiye muri Kristo Yesu ngo kamuteye ngo nta hoteli nziza kuri isi atarararamo, ngo nta muntu ukomeye ku isi atarahize ikiganza, nta ndege nziza atekeze ngo ataragendamo kubera agakiza sex isamuraza. Uzi kuntu segeze mujana ngo mu gitondo ageze mujana muri burakeye mu gitondo akamuzurukana akamujana afashe mu kuboko isekajabika muzehe kajabika mujana mu burakeye. Uranga umwana wa ndazakora itakoze takura yiwe tazokuri cyakoze umwana wawe azokuri to wakoze izukora. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Guhitamo gukorera Imana jambo rya mbere rigomba kubanzira ku giti cyawe wewe ukubaka ubusabane bwawe n'Imana, ukabwubakisha amasengesho, ukabwubakisha burakeye, ukabwubakisha ijambo ry'Imana, ukabwubakisha gutanga kwikorera Imana, ukabwubaka ubusabane bwawe n'Imana. Wamara kubwubakisha nibwo iyo bimaze kuva mu biza bigenda. Kandi abantu ntibaza bahindurwa n'ibyo tuvuga, abantu baza bahindurwa n'ibyo turiho. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bigaragariza ubutwari bwo gutandukana n'isi n'imigenzo yayo. Ibi ngibi byo kwita cyawe bigaragaza gutandukana n'isi n'imigenzo yayo. Bikwirakwiza impinduka nziza aho utuye no mu rugo rwawe. Iyo wahindutse ibikurimo bikwirakwiza ingaruka nziza zaho utuye. Amen. Amen. Wangushaka yagusanga he. Abashije naririmbanaga wagushaka yagusanga he. Yo Mana we wagushaka yagusanga he. Iyo umuntu yatangiye kubwiwe wenyine akabitangira bikamubamo. Haleluya. Amen. Tibiza bibura kuzana ingaruka zahatuye zasengera zo mu muryango. Sindi nyibaruwa yakusomwa na watu wa Haleluya we.
biguhuza n'umugambi w'Imana kandi ngo bikaguhesha umugisha. Iyo umuntu wese gukora Imana ikintu kiza bikora kandi ngo biguhuza n'umugambi w'Imana, bituma umuntu ahura n'umugambi w'Imana ngo byamara bikagira gute bikamuhesha umugisha. Haleluya. Amen. Iyo umuntu wese gukora Imana bizabifatamwo ngo bikagira gute bikamuhuza n'umugambi w'Imana, byamara kumuhuza n'umugambi w'Imana bikaguhindura umugisha. Imana yabwiye Abrahamu, yabwiye ngo uzaguheza umugisha nzagumugisha, aho uzakanagira ndahaguhaye, uzakwifuriza umugisha nzamwifuriza umugisha, uzakuvuma nzakuvuma. Iyo umuntu wese gukora Imana ngo bigira gute bimuhuza n'umugambi w'Imana, byamara kuhuza n'umugambi w'Imana bikamuha umugisha. Sinzi ukuntu umunezero wamfashe umunsi wa none, wanagira ko ndarwana no kubikora kandi reka nikuta. Zaburi ya mbere n'umurongo wa mbere. Haleluya. Amen. Zaburi ya mbere ivuga gute? Iravuga ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, tuyicarane n'abakobanyi, ntagarare mu nzira z'iki z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Imana ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro, uwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndagisubira mu Zaburi, ndayikunda cyane iyo Zaburi, ndayikunda cyane. Biravuga ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, tuyicarane n'abakobanyi, ntagarane hamwe n'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo yibwira ku manywa na nijoro, uwo ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyo umuntu yahisemo gukora Imana ku giti cyiwe, niki kizabikora ngo bizabihuza n'umugambi w'Imana, zamara kumuhuza n'umugambi w'Imana bikagute bikaza umugisha. Hari umugisha n'amahirwe, ibyo twita ngo umugisha n'amahirwe. Haleluya. Amen. Umugisha n'umwe no kumenya Yesu, na amahirwe nayo gutunga, nayo kuzara abana benshi, nayo kubona visa biza ngo yaguze umugisha, ntabwo ari umugisha, anya na amahirwe. Umugisha n'umugisha wo kumenya Imana. Iyo umuntu yahisemo yamaramaje gukorera Imana we ku giti cyiwe, ngiki kintu kiza kimuzaho kimuhuza n'umugambi w'Imana, cyamara kumuhuza n'umugambi w'Imana kamuhindura iki umunyamugisha. Amen. 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 Hallelujah. Baga turi makera kora soski baruguru kera mu tugifatwa muri Busoka. Busoka jewe nakuriyemo, hapana nakuriye muri Busoka, nagiye muri Busoka afite imyaka 19, none ko ndarenza 50. Baga turi makera kora sakavuga cyo bisho, kavuga ngo kigeugeu bingu ya nanu taingia. Saa 8 ga iyo twijwe ngo n'abantu bene bangaba baba frauderi, tugatera ko karose twanga kumubwira kigeugeu bingu ya nanu taingia, kujigeuza bingu ya nanu taingia. Kigeugeu we uzoje kigeugeu bingu ya nanu taingia, kigeugeu bingu ya nanu taingia. Ndibutero biwe watashe mwishuru, ndibutero biwe watashe mwishuru yarayikundaga. Aboni twarizima na mwijuru, zimwe zagendeye kumuramja, zabona rubibi bakoreye Imana, amaremo niyuguruwe. Aboni twarizima na mwijuru, zimwe zagendeye kampana yo, zabona kabuye wataramiye Imana, amaremo niyuguruwe. Begumunezero tuzohabonera, amarembo niyugururwe. Zaboni twarizima na mwijuruwe, zimwe zagendeye i Kigali, zabona Remera Mudagiri bakoreye Imana, amarembo niyugururwe. Ejo bundi nararose Yesu Imana itorero ryagiye, itorero ryagiye narahano abahazi nari hariya hafi kubaraba rya Maji Mazuri, ahantu hahoze Beteli. Ndavuga ngo mukarambwa umutaramwa ngo zamuka niho abantu babagendera, ndazama ngo tugere Beteli, pasanga abantu ko baragenda, hari imeza nini cyane nini nziza, yari yicaye umugabo munini mwiza cyane,
wari ufite hariho kantu kameze nka diske kano ka computer kano computer kandi buri wese yazajana aga flash kiwe imbere y'uwo mugabo hari televiziyo nini cyane ku ruhande rwiwe naza mbona buri wese yazagenda agakubitamo ka flash muri ka diske kari imbere wa mugabo kabona bamwe basubiyeyo bagize intuze ba haleluya bagize bashushiwe cyane bagize imbeho kabona abandi basubiyeyo bishimye naje kubona umukristo dusengana yagusemwa kubitemwo asubirayo ngo amarenda mwegera nawe semwe ndakusubiyeyo byageze gute ambwira ibyaha bine bitumye ngo yasomye kandi computer yari hari nako iriya tuze ekra nta wazo ubibona kese nyirawe guso nyine kuko nagare gusoma y'abantu birananira gusa nyirawe ni wazo ubibona gusa ngo amararambira ambwira ibyaha bine ambwira ngo ikitaha cya mbere nasomye kuri ya screen niki none cyo cyatumye batanyemerera buce mu gitondo ndazinukiwe nambwira yewe naraye ndose none ni gute arambwira ati ukumbwiye ni ukuri ibyo byaha ndabigiye ihane tubu urumona abantu bamwe kugenda bagayishaisha ufite aka flash uzokubitamo uzinjira cyangwa usubizweyo zodi bizosaba nyine babandi bari kwandika amakosanga kuri telefone screen ibaho na pin gallery ibaho pin whatsapp ibaho ndetse n'amazina kashanye uyashire usheho pin aka flash uzokubitamo kakwemerera cyangwa se wanga ariko abanyamugisha n'abamenye Imana batayibakanye n'igiroma aba mazina yabo yaranditse Yagawe. Haleluya we. Amen. Narivuze ngo agaciro ko kumenya ko guhitamo ko Imana wowe ubwawe niki kazagakora kaguhuza n'umugambi w'Imana wamara guhura n'umugambi w'Imana ugahabwa umugisha. Agaciro rero ko gukorera Imana guhitamo gukorera Imana n'umuryango wawe harimo amagambo angahe agaciro ko guhitamo gukorera Imana n'umuryango wawe harimo amagambo ngamwe ijambo rya mbere ririmo ngo bituma urugo ruba isoko y'amahoro. Haleluya. Amen. Ese birumvikanye navuze nihuta ngeze ku ipointi ya gatatu ipointi ya mbere nime navuze nihuse navuze ngo nagaciro gukorera Imana ni ingenzi ko bihindura ubuzima. Kabiri vuga agaciro ko guhitamo gukorera Imana giti cyawe mvuga ngo ko harimo kuguhuza n'ubushake bw'Imana kabugisha no ipointi ya gatatu iravuga ngo nagaciro nakaciro ko kugira gute ko guhitamo gukorera Imana wewe n'urugo rwawe. Niki kivamwo ijambo rya mbere biravuga ngo bigaragaza naringe kuba kabiri ngo bituma urugo ruba isoko y'amahoro urukundo n'ubwumvikane. Amen. Amen. Aya magambo sibemo iyo umuntu iwahisemo gukorera Imana n'urugo rwawe ijambo rya mbere ibamwe rya mbere ni iringiri ngo bituma urugo ruba isoko y'amahoro y'urukundo n'ubwumvikane. Izo bintu nta arutabikeneye mu kabyara izo bintu mu rugo rwawe arutabikeneye ngibanga iyo umuntu yahisemo gukorera Imana akava ngo sinzose urugo rwa tuzojana ngiki kintu cya mbere kibamwo urugo ruhinduka isoko y'amahoro y'urukundo n'ubwumvikane. Mugabo kumvikana n'umugore muzoye kumvikana n'abana kumvikana n'umuryango urukundo rukaba mu muryango amahoro agasasagana urugo si paradise icyakora abantu barugira paradise. Wanesa sifi. Amen. Kabiri ndacyari kuri kantu ngo umuryango nk'uwo uba urugero rwiza mwitorero n'umuryango hanze. Urwo rugo ruba urugero rwiza mu muryango mwitorero ndetse no hanze ukabicitegereza kubera ruba mu rukundo ruba mu bwumvikane ruba mu mahoro ukabicitegereza. Amen. Amen. Vanessa Sifusa. Amen. 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 Muri iminsi kingahe ari ibintu data yankoreye araneza cyane. Imana yankoreye ibintu biziranezeza. Izigera nyikorera utuntu nawe nka kuri dukorera. Ariko muri imbyumwe bibiri yakoze utuntu twiziranezeza aho nari nicaye mpanyisenga ndava ngo data we ndagukunda uzungirira neza Mana. Uzungirira neza. Uzungirira neza. Amen. Amen. Vanessa Sifusa. Amen. Haleluya. Amen. Afite kibazo cy'intuze nari mfite umukazana wanje yaratwite ashaka kugira ibibazo byinshi cyane bigoye cyane biraremera none mbona ko byanze biragerageza gukoresha amafaranga biranga ngomera kwanga
jahandu mutumba bwira Imana ngo Mana wongirira neza papa we wongirira neza ukampeza umudamu umukana kukeza umwana umwana wanje akabyara neza zo by the way ndashima Imana ubu nyine ndi umugabo mfite abuzukuru batanu naraneze narahese Imana agiriye neza kuko ngo abana ni impano itangwa n'Imana ariko ngo abuzukuru ni kamba y'umubyeyi. Haleluya. Sifuza kugira abuzukuru ni bese azukujose. Haleluya. Amen. Kiyansenga ngiyafukama gutyo wa mukazana wanje wenyine aranyihamagarira arambwa ngo muze Imana irafashije ndabyaye neza. Numva icumba nari ndimo aho nari mfukama numva kubineza bishishe kaza kubita kugitungo ngira gute ngo Mana data ugira neza ariko Mana we namara manje Haleluya. Amen. Anyuma Imana karingira neza mwana aje gukora ikizamara ararwara cyane wanje ararwara cyane umuhezi wanje ararwara kandi akarwara ugake baje kukarwara ngire kuzamika Imana ngo Mana kungukunuke jakana hantu ncacumba nyine mushacumuje kwirera ndiyerera ndabwira imwana Imana igira neza mwana wanje atsinda neza none se bishuko niki twayibura Amen. Ya sigaye mvuga none nka Imana bari korikandikira gutya ariko ngiki nari mvuze nari mbikuye ngo iyo umuntu akorera umwana n'urugo rwiwe yahisemo dore kiza kivamo ahabwa waneza ziwe sana urugo ruhinduka isoko yiki y'amahoro n'urukundo n'ubwumvikane bigatuma abisitegereza cyiza mureko umwana kine nibizi niwora kine kora muri kugize mwa kine niziza waneza sifiwe. Amen. Kane gukorera Imana birinda ishaha birindike ishaha icyaha niki ni ugutandukana n'Imana ni ukora ibintu bitari mu bushake bw'Imana. Iyo umuntu akorera Imana yese mukora Imana azatandukana n'ubuzima gukora icyaha. Waneza sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Segituma mpayifata amagambo kandi hana hayaza kanga kuyafata niki cyakora ko none hari impamvu. Iyo umuntu akorera Imana bimurinda ubuzima bw'icyaha bikamurinda gukorera Satani akumva Imana agakorera Imana azi kwirinda agira amaso azabona azamenya gukwepa ibyaha kuko biriza ngo umunyamakengi yabonye ikibikije azagira gute azayiyeka. Amen. Birinda icyaha. Iyo umuntu yahisemo gukorera Imana birinda gusubira inyuma no gucogora. Haleluya. Amen. Birinda gusubira inyuma no gucogora. Abaye baravuga ngo ariko twebwe ko titikwira gusubira inyuma kugira ngo tuzorimbuke ahubwo tuketeza imbere ngo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Bituma tudahuzagurika muri ubuzima biturinda guhuzagurika. Amen. Haleluya. Biturinda kugira gute guhuzagurika ukamenya ibanga neza. Mugabo witwa ni Maisi Monuro yavuze amahame 10 azatuma umuntu agira gace akamaro mu buzima bwiwe. Maisi Monuro amahame 10 azatuma umuntu agira akamaro mu gihe cyiwe. Ijambo rya mbere ngo nukumenya intego yawe. Kumenya iki intego yawe. Kabiri ngo nugutandukana nikitaguhuza n'Imana. Gutandukanye n'Imana nugutandukana n'ikintu cyose cyagutandukanye n'Imana ugatandukana naco. Iyo ni ihame rya kabiri ngo iyo bikoze amahame ko ari 10 bituma ugira akamaro mu gihe cyawe. Sa magambo karumvikana. Aya magambo karumvikana. Magambo karumvikana. Ngiye kurangiza. Nubwo naheze nuko sinzi ko natangize nyine ga singanse kugiye kurondogora cyane kandi message yarangiye kare yarangiye kuri yayindi ngo abanyamugisha n'abamenye Imana nico gihe message yarangiye kandi yose nakunda kunyongera ko message yarangiye ngo abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanye n'ibindi by'Imana. Abo bantu amazina yabo yaranditse mu gitabo cy'ubugingo. Abo bantu
imana ngo sinzi nigeze kwandika mwangira ngo ni watchman ni niba atari watchman ni Zakariya wambwiye ambwira ngo ibitabo by'Imana bitatu Imana igira mu maboko yayo igira mu maboko yayo. Ijambo rya mbere ngo ni igitabo cy'ubugingo, cyo gitabo cy'ubugingo cyanditsemo amazina yose y'abazaragwishura. Igitabo cya kabiri ngo ni igitabo cy'imirimo, cyanditsemo imirimo yose umuntu azakoza rukisi. Cya gatatu ni igitabo cy'urwibutso zayibuka Imana yose. Ubwo abaho Uwiteka baganira Uwiteka azagitandukutse two twibutsa imirimo yacu. Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bitandukanye umuntu niki n'icyaha akaba mu buzima bunezeza Imana. Uyu mwaka udasanzwe kuyikunza. Ndimukubona jewe, ndimukubona umwaka. Uyu mwaka 2026 ni umwaka udasanzwe ku buzima bwanje nawe nushaka. Niko nabwiye ni umwaka udasanzwe. Ni umwaka udasanzwe. Umwaka udasanzwe. Mukubona umunsi wo kurangiza umwaka nagiye nshaka ahantu mu banditsi ukuntu bagiye bawuhanira. Wita umugabo ngo Nikodemasi yarawuhanuriye aravuga ngo ni umwaka w'imigisha ngo kubizera ngo ari kuzaba umwaka wo gahinda kubatizera. Niko Nikodemasi yanditse umwaka wa 2026. Nikodemasi nagiye nshaka abagabo bagiye bahanuriye umwaka wa 2026. Nikodemasi yaravuze ngo uyu mwaka ngo ni umwaka w'ibyishimo kubakijijwe ngo ariko ni umwaka wa gahinda kubatarakijijwe. Ariko iyo umuntu yahise gukorera Imana bimutandukanye n'ubuzima bw'icya. Vuge inyungu zingahe zizava mu gukorera Imana mwarandangiza maranyemereye inyungu. Haleluya, Amen. ndavuga inyungu zikusazigara kuri zi ni zitatu. Reka mvuge zitatu ndangiriza ngaho. Inyungu ya mbere yo guhitamo gukorera Imana, haleluya, ngo ni amahoro mu mutima, ngo ni icyizere cyo mu bihe bizaza. Inyungu ya mbere y'umuntu yahisemo gukorera Imana, yahisemo gukorera Imana, ngiyo inyungu ya mbere, azagira amahoro yo mu mutima n'icyizere cy'ibihe bizaza, akamenya ngo nubwo bimeze gutyo ariko buzoca. Haleluya, Amen. buzogira gute? Buzaca. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uyu muntu yahisemo, umva mwene data uri kuri uyu musozi, umva iyi message. Uyu muntu yahisemo gukorera Imana neza, inyungu ya mbere azayunguka, ahabwa amahoro mu mutima n'icyizere cyiza cy'ejo hazaza. Kavuga ngo nejo buzoca, bukongera bugaca n'ubundi bugaca. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Azi ko Imana itazomuta, itazamureka. Bibiliya ivuga ngo sinzaguta, sinzaguhana. Yo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atukuze mu milele. Amen. Iyo umuntu yahisemo gukorera Imana bizabizana amahoro. Amahoro yo mu ijuru kumana, amahoro yanuzuye mu mutima, gitangaza ninagera mu ijuru we, zaririmbirwa n'inanga we, urakaze mwene data waratsinzwe. Biriza vuga ngo nzaza ryama sinzire, ko Dawudi yavuze ngo nzaza ryama sinzire niziguye ngo kuko Uwiteka rizompa kuba amahoro. Aravuga ngo bamwe bazabiringira amagare yabo, abari bakingira amafarashi, ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Umva guhita gukora Imana ikintu cyambere bizabizana amahoro mu mutima n'icyizere cy'ejo kizaza, ko ngo ejo bizamera neza, abana banje bazagubwa neza, muri ubuzima bizomera neza kubera ko ndi kumwe n'Imana. Birinda amaganya yo mu mutima. Ndafuye ntayiba murakanwa kuwo ngo ndafuye we ngize gute kawunga umfukuza wunama induru zikama ngo ndafuye ndashize. Wese mu gukorera Imana agira amahoro mu mutima, hanyuma bikamuheza n'icyizere, akavuga ngo ejo bizamera neza, ejo ni heza, ejo ni heza. Inyungu ya kabiri peje guheza mwene data gapapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo bizana ubusabane bwiza hagati y'Imana n'abandi bantu. Bizana ubusabane bwiza, umuntu akamenya gusabana neza n'Imana, akamenya gusabana neza n'abandi bantu. Sinzi umugabo wigeze kubwiriza niba yarigishije, aravuga ngo umukristo uzoja mu ijuru ngo ni umuntu ufite amagambo abiri gusa. Umukristo uzaje mu ijuru ngo ni umuntu ufite amagambo abiri. Ijambo rya mbere ngo n'udafite icyafa n'Imana, icya kabiri n'udafite icyafa n'abandi bantu. Amen. Amen. Ndarisubiramo, umukristo uzoja mu ijuru ngo afite amagambo abiri gusa, ni umuntu udafite icyafa n'Imana
nica adafite nicafakira gute nabandi bantu. Iyo umuntu yahisemo gukorera Imana neza we n'urugo rwiwe bizana iki? Bizana ubusabane bwiwe bwiza n'Imana, hanyuma bikazana ubusabane bw'iki n'abandi bantu. Abanye neza n'Imana nta kibazo afite n'Imana, n'abandi bantu ababanye neza nta kibazo gifite nabo. Mwitoro ntaco afite n'ikibazo, umuhana ntaco afite nabo, umuryango ntaco afite nabo, n'Imana ntaco. Daniyeli yaravuze ngo databuja nyagasani ngo ntaco nagucumuyeho kandi nawe n'abantu n'umwami wawe ntaco nagucumuyeho. Sone Daniyeli yavuze ntaco imuyandi magambo ntaco nafufa nawe nyagasani ntaco nafa n'Imana. Hey! Wanesa sifiwe. Amen. Ngo jewe ngira amaraso mabi ngo barananga ngo jewe nta maraso mabugira. Ya umuntu akaba muri porota agatongana abanyirasenge, agatongana n'abase wabo, agatongana n'abana bakuru, agatongana n'abashumba, ngo agira nta maraso mabugira. Ubundi bigeragezo ibipimo biva mu icyo bitatu: hari kiva ku Mana, hari kiva kuri Satani, hari kiva ku muntu. Ikiva ku Mana tugomba kucihanganira, ikiva kuri Satani tugomba kukirwanya, ikituvaho tugomba kwikosoha. Amen. Amen. Umuntu akorera Imana inyungu ya kabiri azayunguka gusabana n'Imana, akabana n'Imana neza, akabana n'abandi bantu neza. Bibiliya ivuga ngo mugire umwete kubana n'abantu bose amahoro, ngo nuwo kwezwa kutejejwe atazabona umwami Imana. Kubwanyu Rwanda uko mubishoboye mubane n'abantu bose amahoro. Haleluya. Amen. Inyungu ya mwisho. Haleluya. Amen. Ngo bizana ibyiringiro byiza bishingiye kwizera Imana. Tubyiringiro bifite ubugingo, bifite n'umugabane ku Mana. Hari umutima umubwira ngo nyuma y'ubuzima hari undi buzima bwiza. Haleluya. Amen. Nyuma y'ubuzima hari undi buzima. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyuma y'imibabaro hari ubundi buzima. Nyuma y'ibibezo bigeragezo hariho amahoro. Imana izamutumura. Nyuma y'ibi agira ibyiringiro. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwana Yohana yarasaba ngo byo byiringiro ngo dufite umutima k'igisika mutima, kandi ngo ufite ngo azayiyeza muri byose, ngo kuko uwo nguwo aboneye muri byose agira ibyiringiro. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane w'ijuru, kandi nkuko Eliya yajanywe n'ingoga, nanje niko nzasigiye isi. Ibyago byose bizaba bishize ariko guhimbaza Imana. Haleluya. Hallelujah. Umutima urakomeye wiwe, ibigaragazo biza akavuga ngo nuko biriho none ejo buzoca. Umutima ukavuga ngo komera shikama, komera ushikame kandi wihangane, urugendo rwa Imana iraruzi. Dore marayika azanye imbaraga, umwejo buri yarantunguye arambwira yarehuye ngo nibazo ngo mari ngo yamubwira ngo ntamambira ngo nitamutabara yiyahura, ngo ari yahura. Yewe uri yahura ngo nutantabara ngo ndi yahura. Namamuka kandi kubera iyo mpamvu yambwiye gutyo nagiye bukeya nama nitonda ndabigirira cyane, namambigirira namasima kakangara akambwira ngo nutantabara ngo uri kwiyahura, ngo shaka namwe ntese kushaka kuravuga ngo wiyahura ngo ambye ibibazo yavuze ibyo ngibyo zose umuntu wiyahura. Uri umukristo? Ngo ni umukristo nzaye, turi umukristo. Nta mukristo uvuga ngo uri yahura, uri umupagani. Ubwo kibazo ufite ihane none, ngo ihane none wakire Yesu kumwatuza uvuge ngo nakire Yesu kumwami n'umukiza ubugingo bwanje, kuko nta umukristo, nta mukristo, nta birigo, nta ntambara za biriya vuga ngo nta kigaragazo kitari usanga, kandi Imana nisemera ngo izagira gute izabeme no kudukurinda, ngo muri zo bigaragaza dushira nakazi ko gusohokamo, nta kigaragazo kitari usanga, nta bitakuza kugezaho bitageze ku bana. Kasoma ijambo ry'Imana ryavuze ngo niba mutekereza gukorera Imana atari byiza, uyu munsi wa none muhitemo muzakorera. Ariko naje mbivuze nkayo shobora n'ukuri kw'Imana mbine imbere y'Imana, jewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Wahisemo ko ni amahitamo ufite naya ni kuhakorera none, ariko ngiyi message nziza y'umwaka wa 2026 hitamo gukorera Yesu. Muri byo muri nagaza ngo hitamo gukorera Yesu naho Satani we n'umubesha, hitamo gukorera Satani, hitamo gukorera Yesu naho Satani wiki n'umubesha. Gende wewe wenyine, si wewe wenyine, tugahaguruka wenyine, waguruka n'umugore wawe, waguruka n'abana bawe, waguruka n'umuryango wawe, uvuga waguruka uzamamaze n'umara ugenda ubuzima uvuga ngo njyewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen.